Mara moja watatuletea meza ya Bwana hapa mbele. Watatuletea meza ya Bwana hapa mbele. Leo ni siku ya meza ya Bwana kama tulivyoongea. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Leo ni siku ya meza ya Bwana, na tutasoma maandiko kama jinsi ilivyokuwa desturi. Ni lazima watu kujua kwa nini wanatumia meza ya Bwana. Tutasoma kitabu cha Yohana 6:53. Kitabu cha Yohana 6:53. Kitabu cha Yohana 6:53 kinasema hivi mpaka 55 kinasema hivi: basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni. Yesu ndio anasema haya, msipoula mwili wake mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu alikuwa ndo Yesu mwenyewe. Mwana wa Mungu ndo aliitwa mwana wa Adamu. Na kuinywa damu yake hamuna uzima ndani yenu. Yesu alikomandea kwamba kama hamuili mwili wake hamutakuwa na uzima ndani yenu. Yaani mwili wa Yesu tu ndo nalitaka uzima ndani ya mwanadamu. Kama huli mwili wake ujue ya kwamba hauna uzima kamwe. 54 nasema ya kwamba aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hapa Yesu anaendelea kusema ya kwamba aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Yaani ukila mwili wa Yesu na kunywa damu yake ujue ya kwamba una uzima wa milele, na siku ya mwisho atakufufua kutoka wafu. 55 inasema hivi, kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Amen. Mwili wa Yesu ndio chakula cha kweli. Watu wengi walikula machakula wakafa na wakupatikana tena. Kama gisi ukiendelea ukisoma kitabu, waliokula mana wamejua ya kwamba mana kwa sababu ilitoka mbinguni ndio chakula tu kenye wanastahili kukila. Lakini Yesu akawaambia kwamba mukila mwili wangu na mukinywa damu yangu ndio mnao uzima. Hakuna uzima wengine ambao unaweza kupata isipokuwa kula mwili wa Yesu na kunywa damu yake. Na ndio maana kila wakati tunawaambia kila Mkristo anayemjua Yesu kweli kweli kuwa Bwana na Mwokozi anastahili kukunywa damu ya Yesu na kula mwili wake. Ukijijua ya kwamba wewe ni Mkristo kweli kweli, kama kitu tulivyofundisha tena siku zile ya kwamba mwili wa Yesu unaleta laana na unaleta mibaraka. Watu wengi wanakula mwili bila kujiuliza moyoni mwake. Haitakuwa vizuri ule mwili na kunywa damu kama una magomvi na mtu. Haitakuwa mzuri kula mwili na kunywa damu kama wewe unajijua gisi uko. Ni lazima kukula mwili na kukunywa damu ujijue. Pasteri hawezi akakujue gisi uko, lakini Mungu peke yake mwenye amekuumba ndo anakujua wewe ni mtu gani, ndo anakujua unastahili kukunywa wala hapana. Lakini mimi gisi ninavyokujua nakwambia kwamba mule mwili wa Yesu
Hakuna uzima wengine ambao tutapata hapa chini ya jua. Mambo yote haya ambayo tunakula, chakula, manini yote yatapita, lakini hii mwili, ukila mwili na ukinywa damu, ujue ya kwamba siku za mwisho utafufuliwa. Ujue ya kwamba utafufuliwa. Ndio maana hapo ndo kuna siri ya kwamba Mkristo huwa hakufi. Mkristo haafi. Mkristo bali analala, anapumuzika sababu ya hii kitu. Sababu ya hii ndio maana hatukufaki. Mkristo hakufaki, analalaka, anapumuzikaka. Ndio maana wanakuambia kufa ni Kristo na kuishi ni faida. Ni kwa ajili ya hii tu. Bila hii. Ndio maana kuna watu wenye hawakulaki hii, wanatembea lakini wafu. Hawako wazima kama hawali hii kitu. Hii kitu tu ndio kitakupatia uzima wa milele. Tutasoma Luka yake 22. Luka 22. Luka 22:19. Luka 22:19. Ningependa ya kwamba kabla hatujasoma hiki kitabu cha Luka 12, tungeomba Mungu atuhurumie. Tungeomba Mungu atusamehe. Tuko wanadamu, hakuna mtakatifu hapa chini ya jua. Ndio maana ningesi kanisa ya kwamba tuombe Mungu atuhurumie, atutakase kwa yote ambayo tumetenda. Tunakuwa karibu tule mwili wake na tunywe damu yake. Mungu atuhurumie, Mungu atutakase. Wewe ndugu mwenzangu mwenye kwa hapa, dada, kaka, mama, baba, tunyenyekee mbele ya Mungu, tuombe msamaha. Tupige magoti, tulilie Mungu atusamehe ili tukule mwili wake. Nakusi hata tunyenyekee mbele ya msalaba, tuombe Mungu atuhurumie, Mungu atutakase. Kabla hatujasoma Luka, kabla hatujakula mwili, hatujaombea mwili, hatujabariki, ninakusi ndugu mwenye kwa hapa, tuombe msamaha. Karibu sana kwa maombi ya kuomba msamaha. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja tena mbele zako Baba. Sisi wanadamu, sisi ni watu ambao umeumba kwa mikono yako Baba. Umetufanya jinsi utakavyo wewe. Sisi Baba tuko hapa mbele yako Baba, tunaomba uturumie Bwana. Baba, tutakase. Tukisema ya kwamba hatuna dhambi Baba, tumesema bongo mbele zako Baba. Ndio maana nashuka chini, naomba unihurumie, naomba unitakase Bwana. Baba, unitakase Baba, unihurumie Baba, unioshe. Mtakatifu, nihurumie Baba, nihurumie Bwana. Baba, takasa Baba, osha Baba, uoshe Bwana, hurumia Baba. Tukubali tena kwa muda huu na kwa saa kama vile hizi Baba, tutakase Yesu wangu. Takasa Baba, takasa maneno yangu, takasa midomo yangu, takasa moyo wangu Bwana. Takasa moyo wangu, takasa kanisa nzima, takasa huyu baba mwenyewe hapa mwenye amekosea bila kujua. Takasa mama mwenyewe hapa mwenye amekosea bila kujua. Takasa kijana mwenyewe hapa mwenye amekosea bila kujua. Takasa huyu baba, takasa kila mtu, takasa kanisa nzima Bwana. Baba, utukubali tena, utuandike upya kwenye kitabu cha uzima. Baba, tunaomba heri mwisho kuliko mwanzo Yesu. Heri mwisho Baba. Mwisho Baba, heri mwisho kuliko mwanzo Yesu. Baba, heri mwisho. Heri mwisho Yesu. Baba, itatufalia nini tupate dunia nzima alafu tukose mbingu? Itatufalia nini Baba nipate pesa zote dunia nzima nikose mbingu? Itanifalia nini Baba? Baba, unihurumie. Baba, unitakase. Baba, unioshe. Mfalme, unihurumie. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen. Kabla tujasoma hii Luka, nitamsi mtumishi kwanza atazunguruka na meza ya Bwana. Usikule meza ya Bwana, usitumie meza ya Bwana. Tusubiriane wakati anapozunguruka, tusubiriane. Tutakula pamoja kisha kusoma hii. Damu yako yenye baraka inayotuosha kabisa ilitoka msalabani, Bwana Yesu ulipokufa. Ninastahili hukumu na siwezi mimi kujiosha. Unioshe katika damu
nipate usafi kabisa. Safi, safi, safi kweli, safi, 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 safi kweli, unioshe katika damu, nipate usafi kabisa. Bwana, kweli nina makosa, moyo wangu wa udhaifu, mimi mwenye dhambi moyoni, nitaona wapi Mwokozi? Yesu, kwako msalabani, ninakuja kuamini sasa, unioshe katika damu, nipate usafi kabisa. Safi, 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 safi kweli, safi, 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 safi kweli, unioshe katika damu, nipate usafi kabisa. Safi, 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 safi kweli, safi, 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 safi kweli, nioshe katika damu, nipate usafi kabisa. Tunafungua kitabu chetu cha Luka 19, Luka 22:19. Isi inavyosema, tuko tunasoma na unafungua mkate. Kamata mkate kwenye mkono wako, kamata mkate kwenye mkono wako. Inasoma maandiko, nasema ya kwamba 22:19 nasema hivi: akatoa mkate akashukuru. Inashukuru juu ya mkate. Kabla ya kuumega alishukuru kwanza juu ya mkate, aliombea mkate akashukuru, kisha ndo akala mkate. Na kusi ndugu mwenye uko hapa, kamata mkate wako wa kuume, kwa mkono wa kuume, tushukuru Mungu pamoja kwa ajili ya mkate huu, na tutaumega pamoja tena kwa umoja. Acha ni ushukuru. Baba, ninasema tena asante kwa ajili ya mkate huu. Hii mkate ambao Baba nimechukua kwenye mkono ni mkate ambao umetengenezwa na wanadamu, umetengenezwa na ensemblisi Baba, lakini ni mfano wa mwili wako ambao tunachukua kisi ulivyosema ya kwamba tule mkate wako ili tupate uzima wa milele Bwana. Baba, na tuko tayari sasa kwa muda huu kwa kula mkate huu Baba, kama vile ulivyosema. Tunaomba mkate huu Bwana, ubariki mkate huu Baba, bariki mkate huu Jehova, bariki mkate huu Yesu, bariki mkate huu. Kila aina yote ya laana ambayo iko ndani ya maisha yetu Baba, kupitia mkate huu tuulapo Jehova, acha kila laana ianguke, kila kamba zote Baba za kifamilia Baba, tukila mkate huu Baba zianguke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, acha mkate huu ufungue maisha yetu, tukujue wewe ni Yesu, tukujue wewe ni Mungu Baba, tukujue wewe ni mwana wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, kama Yesu ulivyosema ya kwamba uzima kupitia mkate wetu nao Bwana, acha uzima ubaki ndani yetu, acha uzima uingie ndani yetu kwa muda huu na kwa saa hizi Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunasema asante sababu utatenda mengi zaidi ya haya kupitia jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi hii ya tunaomba, amen. Akaumega akawapa wafuasi wake pamoja, amen.
Inaendelea kusema ku20, nasema ya kwamba baada ya kula mkate akachukua kikombe. Tufungue kikombe pamoja. Tutasubiriana tena, tunakunywa pamoja. Inasema hivi ku20 ya kwamba akachukua kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Akachukua kikombe nacho akashukuru kwa ajili ya kikombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakuja tena mbele zako na kikombe hiki cha damu yako Bwana, ambayo hii ni divai ambayo wanadamu wametengeneza, lakini Baba ni damu yako ambayo wewe umetengeneza, ambayo imemwagika msalabani. Yesu, wakati ilipomwagika msalabani Baba, mkuki mbavuni Baba, damu ya Yesu Kristo ilidondoka kwa ajili ya dunia nzima, kwa ajili ya ulimwengu wote, kwa ajili yangu na kwa ajili ya kanisa Swahili Service. Baba, tuko hapa tunaenda kunywa damu hii. Baba, bariki damu hii. Bariki damu yako kama vile gisi maandiko ilivyosema ya kwamba tunywapo Baba damu yako tuna uzima wa milele, ili siku ya mwisho tena tupate ufufuko wa milele Bwana. Baba, bariki hata damu hii tunapoikunywa Baba, ifungue kila kitu, ifungue kila aina yote ndani ya mwili yetu, ibomoe kila mizigo yote yenye ndani ya mwili Baba, ioshe kila laana zote, ioshe kila kitu kisichotaja jina lako ndani ya mwili yetu, katika jina la Yesu Kristo. Kila mahitaji yote kupitia damu hii Baba hata ijibiwe tunapoikunywa, katika jina la Yesu Kristo. Bariki Baba, bariki Bwana, ibarikiwe Baba, ibarikiwe hata ilete mibaraka kwetu, isilete laana Baba, katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi, tukiomba haya, amen. Tunaikunywa pamoja. Mungu mwenye huruma, tunakuja tena mbele yako tukisema asante kwa neema ambayo unapatia kila mmoja wetu siku ya leo, siku ya kumbukumbu ya kifo chako, siku ya kumbukumbu ya mateso yako Bwana. Tunasema jina lako libarikiwe. Kupitia kipindi Mungu, tunaomba ukubali kila mmoja wetu. Kupitia kipindi Bwana, tunaomba damu yako iendelee kutufunika. Kupitia siku ya leo Yesu Kristo, tunaomba utakase hata jamii zetu, hata kazi zetu, hata marafiki zetu, kila kitu ya maisha yetu Mungu ifinike na damu yako. Utusaidie Mungu, tuendelee kutembea pamoja na wewe, tuendelee kutembea gisi unavyotaka wewe Bwana. Tusaidie tusiende mbali na mapenzi yako. Asante sababu ilikufurahisha kila mmoja awe hapa siku ya leo, kwa kuleta ushuhuda kwamba wewe ni Mungu na ulikufa na ukafufuka kwa ajili yetu. Tunatangaza ushindi siku ya leo. Amen. Katika jina la Bwana na Mwokozi wa maisha yetu ndiye Yesu Kristo tunasema amen. 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 Nitasi kanisa tusome kitabu cha, tutasimama ili tusome kitabu hiki cha Exodus 33:14
Tutasi kanisa, tutasimama ili tusome maandiko pamoja. Tunafungua kitabu cha Kutoka, Exodus 33:33, 33, 14 mpaka 15. Kutoka 33, 14, 15. Ninasoma katika jina la Yesu. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Amen. Amen. Tunaweza tukakae chini. Wakati nilikuwa na tafakari juu ya maandiko haya Wakati nilikuwa tafakari juu ya maandiko haya, nilijiuliza sana nitapata teme namna gani. Wakati nilikuwa najiuliza juu hii maandiko huwa ni safari ya watoto wa Israeli kwenda Kanaani. Lakini mimi nikatoa teme yangu yenye tofauti kidogo na hii. Nikatoa teme yenye inaandika hivi, niliandika kwa Kiingereza nikasema, we still remember his name but we do not remember his presence. Kuna nyingine inasema ya kwamba the presence over destination. We still remember his name but we do not remember his presence. Nimetoa hii title, hii teme, wakati nilikuwa najiuliza sana kufuatana na hii maandiko. Juu hii maandiko ilikuwa ni maongezi ya Musa, iko naongea na Mungu. Mungu iko anamwambia Musa. Wakati Mungu iko anamwambia Musa, hii habari, ilikuwa ni discussion. Iko anamwambia Musa, nahitaji wewe Musa utoe watoto yangu hapa. Wakati bako wanaongea, Mungu alimwambia Musa ya kwamba nitakutumia mtu atakaye kukusaidia mwende naye. Nitakutumia malaika kukusaidie mwende naye mpaka hapo utakapofika. Lakini Musa alisema ya kwamba hapana. Sitaki presence ya mtu yoyote yenye utatuma kwa ajili ya kutoa watoto wa Israeli mu Misri. Haiko rahisi kuwatoa mu Misri kuwapeleka katika nchi ya Kanaani, nchi ilikuwa inaitwa nchi ya asali na maziwa. Sio rahisi. Musa akasema ya kwamba sitatoka hapa mpaka nione presence yako. Na kwa hiyo presence yake ndio kwenye nilipata kusema kwamba we still remember his name but we don't remember his presence. Watu wengi sana tunajua jina ya Yesu, kila mtu anaijua jina ya Yesu. Kila mtu anajua jina ya Mungu, kila mtu anajua jina ya Mungu. Lakini watu wengi hawako wanatafuta presence ya Mungu, wanatafuta jina ya Mungu, hawatafuti presence ya Mungu. Musa alikuwa ni mtu mwenye Mungu alipenda. Mungu alimchagua Musa, alitoka katika nyumba ya ufalme akamchagua, akajua ya kwamba huyu Musa ni Mwisraeli. Na Mwisraeli banamjua Mungu ambaye aliumba mbingu na dunia. Kama sio wote tunajua kwamba huwa tunaombaka Mungu wa Israeli, Mungu wa Meshake, Yakobo na Abednego. Bale watu ni Waisraeli bale. Mungu wa Meshake, wa Shadrake, wa Daniele. Sikukwambia usiombe yule Mungu, omba tuendelee kuomba Mungu wa Meshake, Mungu wa Shadrake.
Lakini haiyakuwa mubaya ukiomba, hata unaomba ule Mungu wa Jerry, Mungu wa Johnny, Mungu wa furaha, Mungu wa nani, haiko vibaya. Amen. Musa alimjua Mungu. Musa alimjua Mungu vizuri sana. Lakini akamwambia Mungu ya kwamba Mungu, hata kama nakujua, sitatoka hapa. Sitatoka na hawa watu bila presence yako. Alijua ya kwamba bila presence ya Mungu hawa watu hawatafika kwenye bako banaenda. Anayua ile manjia, Musa anayua zile njia tu. Alifika mjia simoja zenye alitoka, wakati alitoka katika ile nyumba ya ufalme alikimbia. Alijua ile manjia. Ilikuwa ni madesert, ilikuwa desert, alijua. Akasema Mungu, sitatoka hapa bila kuona presence yako. Sitatoka hapa. Kama mtu anasema kwamba sitatoka hapa bila presence yako, manake pale palikuwa kama vile kaubishi kidogo. Mimi sitaenda. Kama sioni presence yako sitaenda. Afadhali mimi niache tu, utafute mtu mwingine. Na huyu Musa kama tulivyo alijua vizuri sana, alimjua Yesu, alimjua Mungu sana. Alimjua Mungu ya kwamba huyu Mungu ni mtu mwenye anatenda miujiza mingi sana. Kama tuko hapa Mungu anajua. Kama nini tunafanya Mungu anajua. Lakini kisa anavyoniambia sasa ni watoe hao watu bila presence yake, mimi sitaenda. Mungu akasema ya kwamba kweli umesema kitu kizuri. Kwa sababu ya hivyo Musa, mimi Mungu nitaleta presence yangu miongoni mwenu ili mtoke mwende. Mungu akatuma presence yake miongoni mwa watoto wa Israeli. Kama kisi mnavyojua ile wingu yenye ilikuwa wanatembea nayo, walikuwa tembea na ile wingu, ilikuwa ni presence ya Mungu mbato wa Israeli. Kwenda na baonesha njia, ilikuwa inaitwa ni pila. Ilikuwa pila sawa vile hii. Ilikuwa inaenda tembea hivi, kwenda tembea, wanafuata ile njia, wanaifuata ile njia. Ikifika usiku ile wingu inageuka inakuwa moto. Ilikuwa presence ya Mungu miongoni mwa watoto wa Israeli. Na wakati walipoanza enda mpaka wanatembea na presence ya Mungu, wakajenga sanduku ya agano. Wakaijenga sanduku ya agano njiani bako wanaenda. Mule msanduku ya agano mulikuwa vitu vingi ambavyo vilitiliwa mule ndani. Mulikuwa vitu hivi vitatu vilikuwa vinatiliwa mule ndani. Mulikuwa mana, mulikuwa fimbo ya Haruni, na mulikuwa amri 10 za Mungu zilikuwa mule ndani. Na ile mana ilikuwa natiliwa mkikombe kimoja kia oro mule ndani. Ilikuwa natiliwa mkikombe kimoja hivi kia oro, ndio mulikuwa mana iko mule ndani. Na ile sanduku ya agano ilijengwa kama gisi Mungu alivyotaka ijengwe. Walijenga, wakaitia makerubi juu, wakaitia makerubi, wakatia nini. Lakini pembeni ya ile sanduku ya agano kulikuwa vitu ambavyo vinaitwa maringe. Kulikuwa maringe pembeni, ringe 4. Zile ringe 4 zile ndio zilikuwa zinaingia mumuti juu ya kunyangula ile sanduku ya agano watu wasiguse. Na ile sanduku ya agano wakati walikuwa watembea nayo ilikuwa ni presence ya Mungu katikati yao. Amen. Ilikuwa ni presence ya Mungu katikati ya watoto wa Israeli. Tena ilikuwa ni nguvu kwao. Juu popote kwenye balikuwa bakienda kupigana, balikuwa naenda na ile sanduku juu wapigane vita. Bwana tusaidie sana. Napenda kufundisha juu ya presence ya Mungu. Sisi wa Kristo wa leo tunajua jina la Mungu, lakini tunasahau presence yake. Watu wa zamani waliogopa kutembea bila presence ya Mungu. Waliogopa sana, hatuwezi tukatembea bila presence yake. Sababu bila presence ya Mungu hakuna kitu unaweza kufanya.
Unaweza kuanza kuomba hapa sasa hivi mpaka magharibi uko naomba, kama hakuna presence yake hakuwezi tokea kitu, matokeo hayawezi katokea. Ndio maana wanaita, unasikia watu wanaita revival. Maana revival maana yake presence ya Mungu inashuka, inageuza vitu vinakuwa vitu vya mpya. Amen. Presence ya Mungu ndio inafanyaga sisi tufanye kazi ya Mungu. Bila presence yake ndani ya kanisa hatuwezi enda fast. Tutasoma tena Wafalme wa kwanza 10, Wafalme wa kwanza 8. Wafalme wa kwanza 8:10. Wafalme wa kwanza 8:10 nasema nini? Wafalme wa kwanza 8:10 nasema hivi. Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza 8:10 nasema hivi. Aseme, na ile miti kwa kuwa mirefu. Ushafika Wafalme wa kwanza pale? Yeah. Tusome mama. Tunasoma katika jina la Yesu. Ikawa makuhani walipotoka katika patakatifu, nyumba ya Bwana ikajaa wingu. 11. Hata makuhani hawakuweza ili kufanya huduma yao kwa sababu ya wingu lile, kwa kuwa nyumba ya Bwana ilikuwa imejaa utukufu wa Bwana. Amen. Amen. Tuko nasemea juu ya presence ya Mungu. Hata Solomon alijenga hekalu. Wakati alimaliza kujenga hekalu, akamaliza kujenga kila kitu. Kama kisi nilivyowaambia kwamba ile sanduku ya agano ilikuwa ni presence ya Mungu miongoni mwa watoto wa Israeli. Na kila fasi kwenye walikuwa wanaenda, walikuwa wanapenda kwenda na ile sanduku ya agano, ndio ushindi wao. Sulemani naye wakati alipojenga hekalu, kila mtu anajua habari ya hekalu la Sulemani. Wakati alipomaliza kujenga hekalu Sulemani, wakati alipomaliza kila kitu, akaenda kuambia sasa wale watumishi wa Mungu ya kwamba nimemaliza kujenga hekalu. Ninahitaji sasa presence. Sasa ile sanduku ya agano iingie ndani ya hekalu. Wakati walipoleta sanduku ya agano ndani ya hekalu, mahali patakatifu, wakati walipoingia ndani ya hekalu, wakatia sanduku ya agano mule, ambayo ilikuwa ni presence ya Mungu katikati ya watu wa Israeli. Wakati walipotafuta kutoka sasa, ile nyumba yote, ile kanisa, ile hekalu yote ikajaa utukufu wa Mungu. Fasi kwenye munasikia utukufu wa Mungu, manake presence ya Mungu katikati ya watu wake. Mkiona utukufu hapa unashuka, manake ni presence ya Mungu inashuka. Hautamuona Mungu kwa macho, lakini utaona presence yake tu, haonekanaki. Ukimwona Mungu utakufa. Juu Mungu ni roho, hauwezi kuona roho. Amen. Presence ya Mungu ikashuka mwa ile hekalu. Na wakati ilishuka mwa ile hekalu, watu wakashinda, utukufu ulikuwa mwingi sana. Tukijua kutafuta presence ya Mungu, vitu vingine havitaomba mekaniki. Jua presence ya Mungu yo peke inanyoroshaka vitu, haitaomba mekaniki. Kama kuko presence ya Mungu, haviombaki nguvu. Juu Mungu yeye peke ndiye anafanya kazi yake. Kwenye hakuna Mungu ndio nakutanaka watu wako wanasukumana. Bako tuko tunasukumana kwa nguvu. Fanya hivi kwa nguvu havikamatiki. Sababu Mungu haiko pale. Kwenye kuko Mungu hamsukumaki mtu. Kwenye kuko presence ya Mungu. Na ndio maana Mkristo kia kwanza kia kutafuta ndani ya maisha yako ni presence yake ndani yako. Bila presence ya Mungu hauwezi kumtumikia Mungu. Utakuwa nasukumiwa kila siku. Na kusukumiwa kila siku ili inakuwa ni kimwili.
Ndio maana unakuta wanapokuhubiri wanakuambiaka kama unataka kumfuata Yesu njoo, kama ni kwa hiari, kama unataka. Kuko wengine wanasema mimi bado sijakuwa tayari. Kuko mtu mwenye aliniambia mimi sijakuwa tayari kubatizwa. Kama unataka, haikuwa kibu juu ni vitu vya Mungu, alikuwa kibi na kazi wa watu, vinakuwa biko naenda pole pole, bana kuambia tu sikia, kama usikii ni wewe. Lakini jibu ni kesho kwako peke yako, maisha yako. Maisha ni yako wewe peke. Maisha yako ya mwanadamu, haiko ya mtu mwingine. Maisha haiko ya ndugu yako, wala haiko ya jirani yako. Maisha ni yako. Wakati presence ilishuka mule, kila kitu kikabadilika. Kuabudu kukabadilika. Juu presence ya Mungu ilikuwa ndani. Na ndio kitu kia lazima sisi cha kwanza kutafuta. Tungetafuta kwanza presence ya Mungu ndani ya kanisa Swahili Service. Amen. Tukitafuta kwanza presence ya Mungu ndani ya Swahili Service, hatutasukuma watu, hatutawasukuma. Kila kitu kitakuwa kinakuja taratibu pole pole bila siku kilomba. Juu presence ya Mungu iko pale. Kwenye kuko presence ya Mungu ndio kuna kuwaka mibaraka, ndio kuna kuwaka amani, ndio kuna kuwaka upendo. Fasi yote kwenye utaenda kwa unakuta hakuna upendo. Mkikutana na fasi hakuna upendo, unasikiaka watu wanasemana tu kupali ya kusema tufanye hiki na tumalize. Ni maubishi ndio inaanzaka. Maana pale vile hakuna presence ya Mungu. Mungu wetu anatumika nafasi kwenye pako amani, penye pako upendo, penye pako salama. Amena. Tusome kitabu cha Samueli wa pili. Samueli wa pili 6:6 nasema nini? Samueli wa pili nasema hivi. Samueli wa pili 6:6 mpaka 7 nasema hivi. Hata walipofika kwa unga ya Nakoni, hiyo ilikuwa ni mwingine, Uza akalinyoshea mkono sanduku la Mungu, akalikamata, kwa maana wale ngombe walikungua. Ili Kiswahili cha kukungua, walifanya kukaka. Ndipo hasira ya Bwana ikawaka juu ya Uza, naye Mungu akampinga huko kwa kosa lake, hata akafa pale penye sanduku la Mungu. Huyu Uza, wakati sanduku ya agano iko natembea, ngombe ndio zilikuwa zinaibeba, watu washachoka wanaifunga ngombe iko na kokote ile sanduku ya agano. Wakati iko kokote sanduku ya agano, ile ngombe kama ilifanya ikatingizika ile sanduku ya agano ikaenda upande mmoja hivi. Ule Uza mwenye mnasikia pale akapenda kusaidia Mungu. Ule ilikuwa ni presence. Ule mtu mwenye ile sanduku haisaidii wapi na mtu. Mungu haombeki msaada ya mtu. Ndio maana kila siku nawaambia hivi ni vitu vya Mungu, tuache. Vitu vya Mungu binajibeleka bio peke. Binajinyorosha bio peke. Na binajipanua bio peke. Habiombe msaada wa mtu. Ndio maana kila siku ninayosema ya kwamba tunapoimba tuimbie Mungu. Tusiimbe tu watu watufurahie. Tuimbie ule Mungu mwenye anapendaka utukufu. Yeye anapendaka utukufu. Ule mtu ule Uza akapenda kusaidia ile sanduku ambalo inatafuta anguka. Hakufanya vibaya. Hana roho mbaya, iko roho nzuri tu. Anapenda asaidie sanduku isianguke. Lakini hawezi kuguza kwenye kuko utukufu wa Mungu. Ndio maana leo dia ukosefu ya utukufu wa Mungu, watu wengi wanakuwa leo walinifinya usiku, hauna utukufu wa Mungu. Amen. Kwenye kuko utukufu wa Mungu hawezi kuogopa mlozi ni kanyengelele tu. Hawezi kuogopa. Lakini unasikia sitaenda kwenye kanisa, kuko ule mama, kuko ule baba pale. Hauko Mkristo, tuambiane tu ukweli. Kwenye kuko presence ya Mungu hauwezi
Utaogopa ye mchawi kwenye presence ya Mungu? Uliza Uza kwambie, alifanya kugusa ile sanduku ya agano. Je, ilikuwa ni presence ya Mungu? Pale hakulamuka na akafa. Sasa wewe mwenyewe uko naogopa mtu mwenzako aseme atakuua, ajua alisema vile, basi nitaenda kumwambilia. Ujiangalie wewe peke. Ukiona mtu anakuambia sema alisema hivi nitamwambilia, ule mtu muangalie sawa. Amen. Haiko mtoto wa Papa John ule. Ni lazima mtoto wa kanisa wa Swahili Service, presence ya Mungu ikusindikize fasi yote kutoka na na kote kwa utafika, kila nyumba ya utafika hapo lazima ibadilike. Amen. Wakati sanduku ya agano baliona Uza anakufa pale. Daudi akasema hii sanduku sibeba. Sitabeba hii sanduku, iko na uwana. Baka ipeleke mnyumba moja hivi mule mnyumba. Wakati walipeleka ile nyumba ya Obedi, baka anatia sanduku ya agano mnyumba ya Obedi. Miezi 3. Ile nyumba ikabadilika, kila kitu kikabadilika, mibaraka ikaonekana, vitu vikafunguka, kila kitu kikafunguka. Baraka akasema hapana. Haiwezekani miezi 3 huyu mtu alikuwa maskini ashakuwa hivi. Twende tukamata ile sanduku ya agano. Bakaenda kuikamata, bairudishe. Haiwezekani, twende tutie presence ya Mungu ndani ya ile nyumba, barikiwe sisi tubakia hivi. Ninachokuambia hivi, kama uko na presence c'est l'onction qui fait la différence, tu wanasemaka. Amen. C'est l'onction. Haikuwa sema ni ile presence ya Mungu ndio kufanyaka wewe uko tofauti na wengine. Amen. Lakini wewe ule mwenye unajijua unaombaka Mungu, wewe ule mwenye unajua mniliaka Mungu kila siku usiku na mchana, kila siku kwa maombi, kila siku kwa mkanisa, lakini unaogopa mtu. Sitekana karibu. Wala yeye ule tunamjua. Wewe ndio wanakujua, wewe. Amen. Haukuna sema wanamjua, wewe ndio mwenyewe wanakujua, wewe ndio unaombaka Mungu, wewe ndio wanakujua. Amen. Tafuta kwanza presence ya Mungu. Na kila kitu kitakuya kwako rahisi. Haina kusukuma. Ndio presence ya Mungu iko pale. Kwa hiyo presence ya Mungu, ndugu, kaka, mama mwenye uko hapa, hauwezi kulialia. Presence ya Mungu ikiwa pale, hauwezi kulia. Sikatali kama mwanadamu hawezi gonjwa au utagonjwa, lakini kwa hiyo presence ya Mungu unajisikia tu kila wakati uko na nguvu yenye tofauti na wengine. Na ndio maana kila wakati unapokuwa unajijua peke yako unaombaka Mungu. Unajua peke yako kwamba mimi namlieka Mungu ananisikia. Ukiona kama ndoto zako zinabadilika na kuwa unaanza ndoto vingine, ujue kama presence ya Mungu haiko tena pale. Ndio siri ya kujua. Wewe unaanza ona vya ajabu. Bana kunyangula, unakuwa bana Kongo. Tena wanakuja kusuka, wanakurudisha huko Punda. Bako nakubeba huko, wanakupanda huko, wanakubeba huko. Unalima mashamba kule Kongo na kia mjia. Au manake huko vide, huko bure, hauna presence. Presence ya Mungu hawezi kukugusa, huko moto. Amen. Huko moto. Hapa tuna kusogelea. Mwenye kusogelea yeye anaenda kusa moto. Amen. Mwenye anakusogelea anagusa moto, huko moto. Hauwezi kugusiwa na kila mtu. Hauwezi kugusiwa na kila mtu. Presence kwenye iko, yope kinajitiliaka ulinzi. Yope kama kwa mtoto wa Mungu, yope Mungu yepe anakutiliaka ulinzi. Uko nazunguruka, ulinzi na kuzunguruka kote kwenye uko naenda. Na ndio maana Paulo alikuwa anaamiriwa Paulo aseme Paulo kwenye unaenda kule utaenda kufa. Akasema Paulo alijijua ni nani, anabeba kitu gani ndani ya moyo wake. Alijijua ni nani na anabeba kitu gani ndani ya moyo wake.
Kama unambeba Yesu ndani ya moyo wako, Yesu anakaa na kiti yake anatulia. Yesu huyo tunaomba usiku na mchana. Hauwezi kuogopa kitu. Hauwezi kuogopa kitu. Aje tusome hii maandiko mbio. Tusome maandiko. Tusome Wagalatia nasema nini? Tafuta Galatia pale mama. Tafuta Galatia mbio Galatia 5:15. Galatia 5. Galatia 5:25. Tunasoma katika jina la Yesu. Tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho. Amen. Galatia niyo Galatia hivyo 5:25. Tukiishi kwa roho. Mkristo lazima aishi kwa roho. Amen. Tukiishi kwa roho, lazima tuenende kwa roho. Mkristo unaishi kwa roho, uko unaenda kwa mwili. Unapenda utembee kimwili. Wewe Mkristo wa Swahili Service ambao unajua ya kwamba unaombaka Mungu usiku na mchana, uko unaishi maisha ya kiroho. Sasa wewe unapenda utembee mwenendo wa kimwili. Wewe huyo uko Mkristo, wewe unaombaka Mungu, wewe ndio kufanya marenyo kutukana watu. Wewe ndio kusema vitu hivi. Wewe ndio mkazi, ndio matatizo yote mkazi. Wewe ndio hivi, wewe ndio bibi ya watu, wewe ndio ule. Wewe ndio bwana ya watu, wewe ndio boyfriend na girlfriend ndio usiseme. Wewe ndio wanafunzi badala kuanza kumasoma na kubeba, banakutoka kumasoma na kubeba. Tena nakurudisha tena kunyumba. Pastor hayu hivi, pastor yuwaki hivi. Wewe huyo. Kisha sema tuko tunafichika pastere. Pastere anaiwaka, hata sema tu, Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Amen. Wewe huyo moya. Wewe uko maombi. Wewe ndio maombi kila saa, wewe ndio Roho Mtakatifu. Wewe ndio kutafuta madawa bakupende. Wewe huyo. Wewe mwenye kila saa ndio unaimba, unacheza, unaruka. Wewe ndio hawataki namba wanaume, biana ndio manamba ovyo. Wewe huyo. Mungu aturumie sana. Tusome Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza 2:6. Yohana wa kwanza 2:6 nasema nini? Tunasoma Yohana wa kwanza 2:6. Inasema nini mama? Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa inampasa kuenenda mwenyewe vile kama yeye alivyoenda. Wewe mwenyewe unahitaji presence ya Mungu ndani yako. Ni lazima kwenda kama gisi Mungu atakavyo. Kama gisi ya Mungu anapendaka utembee. Hautatembea gisi unapendaka. Kama gisi tunafundisha watu kila siku hapa. Mtumishi alitufunza jana vitu vya mingi sana. Mungu akubariki sana. Alisema vitu vingi sana jana ku Saturday. Alisema vitu vya mingi sana, tena vya maana sana. Bikanigusa moyoni mwangu, bilinigusa moyoni mwangu. Mungu ambariki. Na ndio maana ni lazima sana kujua hivi vitu. Bitakusaidia kesho. Utafikiria sasa pasa kuna sema hivi, pasa kuna sana anajua aliambiliwa. Pasa anajua haambiliwa, pasa anajua kama habari zote. Haba mwambia, natamwambia. Na yuwaka. Pasa anajua hivi anakala kimya tu. Ndio maana ukifanya kitu unajua kama anajua lakini asemi. Ndio maana nakwambia wewe sasa ni kazi yako kufanya kwamba mwenyewe unamfichika pastor, fichika ndo Mungu. Ambia Mungu, sipendi kufanya hivi tu nisianguke majaribuni. Sipendi kufanya hivi Mungu. Sababu Biblia inasema ya kwamba yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake. Yeye asemaye anakaa. Ule mwenye anasema kila siku
Mimi sisi tunaombaka Mungu, sisi tunakubali Kristo. Kila saa wewe ndio usiku matelefoni. Hivi tutatoka hapa matelefoni za video nje zinaanza. Wewe unasema Yesu anakaa ndani yako. Yesu anakaa ndani yako. Wewe huyo. Ndoa kila saa bazazi basukutume asira. Mzazi kwambia hivi au sikiaki. Saidia mzazi, mnapitisha. Mutana mwe peke. Isitababeba. Gari unipewa tu bazazi bakusaidia bazazi. Wewe huyo niko Mkristo. Niko hivi naombaka Mungu. Wewe mwenyewe unapenda Yesu mwenyewe anakaa ndani yako. Yesu huyu Yesu mwenye tunaombaka usiku na mchana. Mwenyewe anakaa ndani yako. Hauwezi kukosa kumheshimia mzazi wako. Hauwezi kukosa kumheshimia mume wako wala mke wako. Kama uko wa Mungu, Yesu anakaa ndani yako. Cha kwanza, sikia mzazi wako. Sikia mama, sikia baba. Sikia bwana yako, sikia mke wako. Ndio cha kwanza. Na ndio maana nakwambia, unapojiita ya kwamba Yesu anakaa ndani yako, tembea sawa sawa na Yesu jinsi atakavyo. Sasa wewe Mkristo wa leo ambaye unajivuna Yesu, unamwamini Yesu, unamjua Yesu, lakini tabia zako na za Yesu haziambatani. Tabia zako na za Yesu ziko mbali sana. Tabia zako na za Yesu, wewe ndio hapana kilifti mgari yako iko sawa vile gari ishakuwa ni avyo. Wewe huyo tabia zako na za Yesu hazifanani. Yesu alisema tupendane. Penda mwenzako, penda jirani yako kama ujipendake mwenyewe. Bwana tusaidie sana. Kama unahitaji presence ya Mungu iko ndani yako, ni lazima badilisha tabia yako. Badilisha mwenendo wako. Aseme imempasa kuenenda mwenyewe vile kama yeye alivyoenenda. Kama wewe unataka Yesu ya kwamba Yesu aingie ndani yako. Kama vile Paulo akasema Mgalatia, aseme sio mimi tena naishi bali Yesu huishi ndani ya. Ile ndio verse napendaka sana. Sio mimi naishi tena. Siwezi nikaogope mtu. Kila sana isemaka ninapotembea, ninapokuwa mkazi, hata niko mkazi nasemaka tu sio mimi naishi lakini Yesu huishi ndani yangu. Siwezi nikaogope kitu, sitaogopa kifo, sitaogopa bachana na batakana ndio chini sana. Bali siwezi bataki watu ya chini sana. Sitaogopa kitu. Niko na Yesu. Kama uko na Yesu, yani uko na presence ya Mungu ndani ya maisha yako. Pote kwenye uko naenda, Mungu yuko pale. Hata kuacha, anakuwa mbele yako, iko nyuma yako. Wewe uko katikati. Ndio maana anakuambia, he is the alpha, he is the omega. Who is here? Who is he? He is the alpha and he is the omega. Who is here in the middle? Is a revelation. Amen. That is a revelation. It's not written in the Bible, but it's a revelation. Amen. Ni ufunuo nakwambia, yes. Kama uko wa Yesu, iko pale saa zote pamoja na wewe. Unapotembea iko na wewe. Unapona mkazi iko na wewe. Unapolala anakuwaka iko zamu iko na kuangalia. Kanyengelele kasikugusa. Ndio anakuwaka vile. Ndio Yesu mwe tunaomba kanyengelele kasikuguse. Iko pale iko na kuangalia tu. Anakufunika hivi, anakula. Unalala kama vile mfu, unalala huko kwenye huko. Lakini unalamuka tu, hujui pumuzi litoka wapi. Ni yeye ndiye anakwanga anapumua tena, pumua, lamuka, tembea, uende ukazi, rudia hivi na hivi. Ni yeye. Ndio maana nakusiwe mwenye uko hapa ndugu. Rafiki yangu mwenye uko hapa, ndugu mwenye uko hapa, mama mwenye uko hapa. Kijana mwenzangu mwenye uko hapa. Kama unampenda kwa wa Yesu, tembea kama vile Yesu atakavyo. Acha tabia mbaya. Acha tabia mbaya, njoo kwa Yesu. Vijana wenzangu, wa mama wenzangu, baba wenzangu, acha tabia mbaya ili Yesu aishi ndani yako. Acha Yesu aishi ndani yako. Acha watoto wa watu. Acha watoto ya watu. Amen. Acha badada ya watu. Acha bakaka ya watu. Acha. Nabii sema acha. Amen. Amen. Uko wa Yesu, Yesu anakupenda. Yesu anakupenda, njoo. Njoo mtumikie, njoo.
Juu utembee na presence yake. Hauwezi tembea na presence yake kama haumtafuti. Hauwezi tembea na presence ya Mungu kama haumtafuti. Ndio maana ile siku nilimwambia kwamba Mungu, batu bote ni ba Mungu, lakini sio bote batoto yake. Anakuwa na batoto yake, banajifanyia batoto yake. Iko na baki Swahili service, iko na batoto yake. Mtoto wa Mungu hawezi kumwambia nimechoka leo sitaenda kanisa. Najichokea zangu mimi nimechoka. Leo najisikia leo hivi na hivi. Mtoto wa Mungu hawezi. Amen. Iko na watoto. Njoo wewe mwenye uko hapo unaonekana chini. Mwenye uko naombea wengine. Njoo wewe. Usichoke kuombea watu wengine. Badala kuna matatizo. Njoo bakuye kwa Yesu kwa wingi. Bwana tusaidie sana. Ilikuwa ni madogo tu. Nilikuwa naongea leo. Mungu atubariki. Amen. Tunaenda kuita sasa ule mwenye anapenda kutembea na presence ya Mungu. Ule mwenye anapenda kutembea na presence ya Mungu. Njoo watumishi wako hapa watakombea. Ule mwenye anapenda kutembea pamoja na Mungu saa zote. Njoo tuombe pamoja. Ule wote mwenye anatafuta kutembea na Mungu. Ule wote mwenye anapenda kutembea na presence ya Mungu. Njoo bakuti yako mkono tembea pamoja na Mungu. Ili tumalize programu. Presence ya Mungu tu ndio itatutoa mu hivi vyote. Matatizo yote presence ya Mungu. Wewe mwenyewe uko hapa ndugu, mwenyewe unapenda utembee pamoja na Mungu. Unapenda kutembea na presence ya Mungu. Juu vitu vingine viko vya mingi hutaviweza peke yako bila presence yake. Hauwezi weza. Dunia hii iko ngumu, hauwezi weza. Dunia hii ndugu, nakwambia dunia hii hauwezi weza bila presence ya Mungu, hauwezi weza. Njoo maana kusiwe mwenye uko hapo mwenye unapenda kutembea na presence ya Mungu. Njoo karibu wakombe Mungu. Karibu wakombe Mungu. Usishite njoo. Usishite, usijiangalia, usiangalie jirani yako kuna maisha yake. Jirani yako yuko na maisha yake. Njoo kwa Yesu. Wewe mwenyewe unapenda kutembea na presence ya Mungu, njoo. Basi tunaombea hapa. Mungu awabariki wa mama, Mungu awabariki. Naita missionary, pray for these people. They need the presence of God to be with them. Everywhere they go in and out, the presence of God to be with them. Amen. Tuombe pamoja. Yes. Bwana Yesu Kristo. Sema kulifuate. Bwana Yesu Kristo. Tunakuja kwako. Asante Baba. Na tunataka uwepo wako. Kwa hiyo tutaacha dhambi na tutakufuata hatua kwa hatua na siku kwa siku, na kila siku nitaomba na kufuata neno lako kwa imani ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu Kristo. Amen. Guze atakaswe. Atakaswe Bwana Yesu Kristo leo. Atakaswe na roho ya Bwana Yesu Kristo. Atakaswe na Yesu Kristo leo. Atakaswe saa hii. Na sisi zote tumshukuru Mungu. Amen. Tumshukuru Mungu tu. Amen. Asante Bwana. Asante Baba. Asante Baba. Tunakushukuru kusikia neno lako leo. Asante Shaddai. Na tunataka kukufuata Bwana. Asante Baba. Kwa hiyo utuwezeshe katika nguvu zako kwa Roho Mtakatifu. Tunaomba sisi zote. Amen. 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 Bwana asifiwe sana. Amen. 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 Barikiwe. Amen.
Leo nitachukua hii fursa ya matangazo. Mtangazaji atanisamee kidogo. Kama nilikuwa matangazo hapo, atanisamee kidogo. Sawa. Sawa. Nilikuwa napenda kuongelea, lakini utaongeza baba, utanihurumia tu. Kamera.